Kardok, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Borgau Pathua Klamalong APHL Siasong Pen Mas joining ajay me kedengpon. Non malom MP kilik nang tibok bom aporahut ratchari asong atum methang asok kacepahay jiapan dodi sangsi asonsi thekpon lo. Nijang Karbi ang Longdwar Amla constituency Borgau Teronarong Pathua Klam along jangmi poni phai CR ni APHL Siasong Pen Mas joining ajay me kedengpon. Labang swalong meipu longki timung pen mai chari ponsi mai pangchengpon. Bang swalong kado kawe rong troksi aratatum chetong dun. Mai long APHL Central Committee spokesperson ang tong ingti kathar ahin pen chetong dun si kachipa ok dun mi kedo anatum aphan dengpon. Bang swalong kado kawe bang phokep susi kaprek a political party atum amithang song aphan ningka che thekawe det pen ajok APHL Siasong along chipa ok dun bang swamai long ang tong ingti kathar ahin pen rat aphan manghu he pen ben APHL Siasong aphan ke kroi thipen kachepa hai ponji aphan tami than pachini pon amri pen hemari bongrung Karbi Anglong News ni ladak meeting pathak ite thini than panthat to ini dak doramla homosti arlo dak Borgau nong pini jesemet kapre ka song pen APHL silong na che paham phang dun labang so mai padupon mo pen sarjai ka thar phan non ki bang GMP ki ka farman pini bo ki har pin bang so mai ka pini padupon mo asida ke theklong bang lai lo pini kapre ka song pen dak nang che paham phang dun penang phan dak che tong lo chingki long che tham long lo si ning rong lo si ning the bang lai lo dak Borgau angkang pen sita me non ke bang ji ing kora throk ar ni bang ke alang litum sita me dead long ri ke farman che ma tha pen asu phan che ma tha pen alang litum sita me APHL Siasong na pen sar je ka thar phan vote pi pen si pa hai pon tu ko si ni tum ta ning the pon lo ta pen na hok lo non Karbi Anglong jong si litum charai kom nangi protang te litum long ke apor ke ave pen lo non lo ke klem nangi bang ke athema litum ta sini lo chu het jong ilitum Karbi Anglong ar lumat ilitum korti muti tu mareng ke so ta ke chingsi ke lila so phang mareng so bang dok pik lo ta si kupie pod ma pulotang te la ke ilitum methang a hemar lo sita me pini dak bang kona mana ke chike betum nang kilut frok a joine pini longle phelang ta bang nam warat lo tangka maha du pomat hithi kula ta bang cherai at lo la sonsi non ke menga phunang jang du no sonsi non ke da council la hemar lo ta non ke bang a phu pho frok ke bang jang ne lo ante sir pini labang so ke join bang ko ansi ke join la nili kesemet mai along tu mas kwan no bang kwan no ini ke oke bagadi man sa di bang ASDC la pen kongres BJP ASDC pen ado ke di dang Borgau long ke ASDC lembang atum penang dolang bon masih alang litum sita me to ke damtang ASDC pan sita me dak Karbi Anglong kacari ji pan ka pore pilo mati di si nona bang ke puthot APHL si pan ta pitunang kokpo Karbi Anglong rat ke comat pinlang mati ASDC te comat lo BJP te comat lo kongres te comat loasi non ke APHL Siasong pan ta comat sinang litum kacari koson ma pulasun lason kamat ha pesi pinita bang lo jo ASDC Siasong penta masih curu lo lang litum ta ke bang pot nili bage maya long do umat sidak angbong sinang litum rok lo sinon da jujiat hang sitam tujui po long hilong thonon ko pacetang tu na indo ko masih lah lo apar chinthong ana tomon ke thipar pik pen ajok humner kep ahem kana hokdun Nijang Karbi Anglong lakha ke thom chinthong constituency ke parlo umat isi umat hini langhonjar tharvi langso umsder lapen tirwa arong men tomon ke thi nangke ja pen aj humner kep ahem kana hokpon nona porahut Karbi Anglong konapli ni hang nijang ni rep ni tor ana tomon arbi ke thela pen herai ke klopen ajok penang an ahem pana hokpon lo Anpar tami MP kilik tami nangte bok bom pen Karbi Anglong arlo ason pen ason nangklang bomlu lapuson aporahut tami Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen kejapon ahavar tin IMC mate iye matum tami kerap pajer pon bomlu lasinon apar chinthong along tami sorkar pen tong sekot pen kerap kapajer dunjia phansi ningdo ninglak mekri meklang pen kachuningri pedupon amri pen himari bongrung Karbi Anglong News Chinita hai po bayi popor tumon kar tingke bang pada joini ladak langhon jar area tharbi lang suarong long bang tihem tron hem doni behem itu na pecik ni popor lu asira begitu rong asar pen nang pangrum si
tun sudah ngapain pakai dan kip ini ba rapam nanya bisa rong asar ben sampai dan karena ben lain sini itu sampai masih ini tuh jelang dampet kalau ada cincin itu memang sontek tengah long masih ala kita bom cintong MDC ya hai abis itu sampai nang list sampai ladak nilai tuh lang hunyar rat kisung ngolong sampai nang list sampai nang humri pen nang lang sontek sini nilai tuh rat tuh kena cuneri dunik lo tim Karbeng long pan kupis nang le cuning ri tim Karbeng long pan cuneri pun kang tung pangalason lo je non nilai tuh sampai kisung hektik ahut kini sih lah si pinap kali te non amat sampai nang le puason te nilai tuh bangke tong sekor lagi cung dera tum hanang rap hek ason te pasti nilai tuh merat hin pen bangke cuneri dulu pen labang sula ana hir kang tangra tumon charting ski bango la pen munit bang kwan si la dagalong mane areng kisu Yang hugis sudon bang gadak inti hempen bang ke bang hini lo hari long tin lapak pulo dak teron hem bang ke akeng hari hugis sampai jinglok lo sibu di langkam telang masih alang lipat sampai akeng jinglok lo sibu itu langkam dia kus sampai tak itu terus sikot kita hai bang rap tu nai masih tak si bang Bokaghat Police Station along Dwarbagori ara Thorpak pen kachi songasai Kedengpon. Lakhankor Atrok Dwarbagori MSC constituency ke parlo Kaipholangso Atowar Golaghat district along Karlitang Rovel Ronghang Aphan Apran Armud Det Abangphu Aphan Nep Ingnang Si Kokthat Pivek Nangji Pusi Pini Dwarbagori ara Thorpak pen kachi songasai Kedeng Athema Non Assam Bokaghat Police Atumpen Pini Arnita Karlitang Rovel Ronghang Aphan Apran Armud Tekang Det Abangphu Doan Aphan Nep Ingnang Et Thekthi Lapen Karbi Anglong Police Atumpenta Nep Thekthi Lasi Non Amat Nep Ingnang Vek Nangji Lapen Karlitang Rovel Hang aphan apran karmudet abang phudo anaphan kokthat pivek nangji pusi pinirata tumpen kehang kataram pedupon lapen non puanta karbi anglong autonomous council pen pusitami lamthei sita avi lasi karbi anglong autonomous council cm dr tuliram ronghang non ama Dwarbagori bangpen kiri ketar lipe media phan police atum aphan than pachini vek thapusi rata tumpen pachini pon karom karbi anglong ran noneli kedo lake Golaghat district long hidolo kedamtang rowerong hangaphan apran karmuda bang phu aphan pini alang lephan farsi pinangji pusedaka karbiang long ara to an thur prak lapen hamphang asong doan sta melang tum wang pet pen pini dak kache song asai ke deng phan wang lo lasla bang so puthak lang tum kache song pini ani sta me pini ani an ke penang na jir ding lo sta me pini ani an sta melang phan la bang so farsi ki pelam the an pini ani ta me mane farsi pipo polam the ta welang la pen nep lap lo pola bang so lam the welang lasla bang so puthak lang tum hok pe kang sai kelong nang ya pan selang tum justice ke hang asai deng lo pini kache song asai deng lo lang li Golaghat district long selang tum wa ka to we wang pen kache song lo lasla bang so chi song puthak li inut bahani phani li arju pon lang Lasunong kese song do lang tumapani tum labthei sibat arjupon lang pini nang tumakache song labang suang deng jelang tum police tum pen kuanang deng letang lang tum rat phala tum kan paklang potang lang ne tum non pen ke batai ke thom ka song lo non ta me justice bang long le da joine se pini ta me ne tum bang nang ko kopi bosi ave reglo non ta po bang sine tum mane do danin tum mana paklang kle la so boy ni kang ni pung joine se pini ne tum da kop puthot bang thulo pini bang ke ne tum justice song le tik dam te dak sing ni ji thi reng dak si ji song bu tande le tum non aju ponong lo alang tum kache song puthak la ke kadoka we rat tum me chini lo alang tum kache song ke la bangso je pini jentu ke pathive ka bang phu phan long nang ji puslang tum kimang dolo la bangso puthak ko ne le thewa ta ju pon thulang la si pini nang tum kache song la tum la na jil ke ding lo batai ke thoma phong kache song ai lo tang de pini ani asam police pen kar belong police tum pen la bangso de pelo polam thelang tum aju long lo ma la se ho kalam lo itum ning tuk ning kang pik la pan ji therak me chukadam tang taring ko ra priben pinian ke niner kep lead hello sampai pinian nianta Assam Police law and order atum non puta Karlitang Rowerong hangaphan apran karmu rai atum nebing nang thek thela lasini tum kache song ing tolte Karlitang Rowerong hangaphan karmu atum aphan nebing nang chekle offer kang cycle ne pabje me nebing nang si arol te beng sa si kok that pinai lain tum ke mang la be pini tum da kache song long klang beng ipugang tung lain lo Golaghat district along man itu disia kai wang pen itu man lam cak nang si pinai kali tadi tum kache song majina phichiru le la tum ibang lang port me kache song ayin tangra pan si song ponji lain tum ke mang la be si churi la lo ka belong to ticket tum stame tim ka belong tum stame nang sirap tum pen itu man ni soda ni tum ma korte apran karmu der budak nang soda
alang tum stame lo na da tum man arting pe pidi ma ja khong binas ni tum dak pen ka song long pen ka chon ri alam te pak klang panai lo lai lo ni tum ka song men tunita phiji rui le kali tang ro rong hang pana pran kar mu rai tum man nebing nang se arol time kan inside pen kok that bibe tik ni tum dak pen terek ni tum ka song lai lo nang kar belo tor mas konsert lam nang itu man ka song an no chiden delang ma ni tum pini ani anta thangna alam thelong le lang nebing nang lo ne long le ne la pen ni tum ning pung ning ti sike bang lo pini ni tum khaya ki sung along khayan ka chi ki sung along khayan ka chak chap ki nang sot alang li kali long dang roe long hang apran karmut apran kitam la ke tum khayang pon chir po li tum amu mar se apran tam lo la sini tum ning tuk te paklang lo ke bang hilang apor la busona alam ki ma dalam sona ngang ka dei pan tum men tune ta phichiru re la ben ka che song li tum che song tv choro la se sining du ka bang la halo pini ani amom tame raram the pel tum kaju pon long ke kar biang long to mas konsert ka chari pon ka cm dr tuliram rong hang la pen tim kar biang long to pini rowe rong hang aphan apran kar mu bang pho phan pini ani tame lang to phan jela bang so kang sai hok long nang je putim kar biang long to pini ani tame lam the sia belang pusi non ka do ka be solang do ra do an man be tumawa la dak ni tu pherang ke theng no mate media theng la tum paklang pon lo la pen tim kar biang long to non pu tame lam the sida be belang do clip lang pusala to pet pasini pon lo ta sitang telang tum ke jeng pan ke juta nang tum lang nun tha kurang to pajirek lo First Langpher Volleyball Tournament Angdung Kiti Kipatupon. Therponi Phaithong ke prize CR ni Langpher Volleyball Tournament Angdung Kiti pon along. Aluhisar po aman pen ka chetong dun Langpher em Madhuram Lekhe lapen kethe kidinga tuman chetong dun. Labangso First Volleyball Tournament Angdung Kiti along Kipatupon laki Rongching Room Volleyball Club lapen Commando Volleyball Club Bonta Commando Volleyball Club atum Kipathut kethek ser ajok kechengsi anong isitami chipalong ponlo. Kechengsi volleyball tournament pini Angdung Kiti Commando team la pen kedang Rongching Room team atum mansi pini final match ba Patupon lo kasi labangso volleyball Pathu la peneng si kechengsi lang na lang seralong la play sports association la hen Pathu pipon lo kerja pini Angdung Kiti lo nasi aku Pathu juga lagi bukan nasi channel lo jela batai si Pathu bipo men na stop check ti bangke lagi check kasi ining hanga tu nai Pathu ji pan ining hanga tu nai jela prize distribution prize kopilo kuita ha kikobo khela si bicho khona da chupati din chok lagi chok che badai da ini tu methang ining hang ben da Pathu ga rante lagi definitely lagi tu mani si ke success ba kira semua pada channel lo ko Pathu tu people da volleyball ada ka Pathu dia dem na topik sita kenan arji gidinya la haina chitenge la bo ni tu sinon itu mathalo je asontina khila longta edem ekdunangi masuk posini le encouragement akan asontina khila sampai la lang channel lo football da field da lang channel an madiman ke local Pathu hai kadu ke chenglo complete ke tim lo da japon lo peneng ben abang tenang an tim bola Pathu la bola cricket kita la puson lo cricket non Angdung Kiti mai nang le ko ada non final match nang le da po la dakta ni le tu man alo dia la dakta me cricket Pathu ni ha semua lo se an sa ko ning parunya kan sini le hai la ta me padi por lo lancho lo ni tuju ba ko galam ja velo ego ke chera bichu tu anak kota milihin dan suru da churu pa